keessa malee maasi gooda tansirraan abaafte jireenyi yabaddoodha wayyoo rakkinni koo natti mul'ate har'a nani irraanfatiin narraa fagaattus yaada gaarii kee meenaa gumaachi akka qalbiin too gammadu tolchi nani irraanfatiin narraa fagaattus yaada gaarii kee meenaa gumaachi akka qalbiin too gammadu tolchi. Gesa keetu kanaafte biyya hambaa bargama jeukaate ate mani raanfatiin ati deemi iregaaritu si qunname boontu mani raanfatiin ati deemi obboleessa keetu si waame. Kesage dila kamachoda namni ni gamada kanko boichada wayo charangiya namu akamudanne uya gafatitan katana tabani kate to malgoda karanko madada fedi ko male fedi kantedi yere jiroto adanu bate iyo magoto dinadasise fedi ko male fedi kanketi ala jirutu kagarnu bate arkada buko dinadasise. Kesa keetu kanaafte biyya hambaa bargama jeukaate ate ani raanfatiin ati deemi iregaaritu si qunname boontu ani raanfatiin ati deemi obboleessa keetu si waame. Nabirade muke karana gubate karanki yabada boy nan challeto karana gaya demi rabbi siya milkeso boy tamal goda rabbi kiya sifata gufu fi bala raha kabu biya dem tuti nagaya demi bakate soge dele nafta gufu fi bala raha kabu biya dem tuti nagang kunnami bakate soge dele nafta. Aferrage di kanawamte biya hamba bargama jeukaate ate ani raanfatiin ati deemi iregaaritu si argate boontu ani raanfatiin ati deemi ireetiyyatu na jallate. Keta tatte sayara yo sento mallato nagatti arka yo na irbito anis bye bye jede arka ko si birpe eme manchi bata o enduro ratti gara ko sosobe obsenda dabate duida sigara
walitti taane ate walarga kiyya kinafne yoo bere rabbi fagaate malee duida fi gara walitti taane kontu walarga kiyya kinafne yoo bere rabbi fagaate malee rabla walarga kiyya kinafne yoo bere rabbi